clear to le ngai thla tu te inrin ni kartop chibai le vek u le tun tuma chuan inkhe result lam atangin bul kan tran anga chumi no lama chuan football Thu Leng te po clear ngai thla khona kan nei le bok don nia nizana preseason tour inkhel munom taka hian Chelsea team lam chuan an che that an chun zoma khovel football club champion lai Chelsea hian an khingpui Eric ten Hag en Colmek Leverkusen chu Sydney fine har salutung lovin an ne Stamford Bridge sa inkhel munom taka hian Chelsea lam hian goal shot trum somni pali an neya German club tra Leverkusen hian goal shot trum li chau an nei thong inkhel pumpui thlera po ball possession le in pass dikonga Chelsea lam an chung nung zoka achak phu jok an chak kan ti theyang inkhel bul an trana Chelsea hian game an thunun zoka an thora po sing goal an khung ma hle minute sompariat na leka Palmeiras satranga an senglu thar Esteva William chon Chelsea tan ma an hruaina goal aron khunga a debut match a Chelsea tan goal a khung ngal an ne hemi no yan Chelsea hian hun tha anin siam le nuala goal dang ero alubel zui talava first half b ka chon sikhat fain ma an hruai second half a po Chelsea lam an chung nung zoka hun tha po in siam nolin an lo om thin hle chuti rolin apoi mo goal dang ero alubel lok lava minute samruk palina ben chatranga ron lut Jo Pedro chu a hlo om thin khop maya a thora po singin hun top ma hratin goal a khung ta nge nge anne minute som kwana Jo Pedro hian goal thazet mai aron khunga Chelsea som no ani te hi a che thare khop mai hemi no ero goal dang alubel zui talava Chelsea hian Esteva William le Jo Pedro te goal khung mang hian Sydney fine Leverkusen hi an ne zui ta ane English Premier League club Newcastle United po Alexander Isak tel lavin an chak le thei meu lava an khingpui Espanyol nen goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela Newcastle hen goal shot tum ko an neya Espanyol hen goal shot tum riat nei thungin in khel pumpui thlira ero Newcastle United lam an chung nung zoka ma se draw result an lung oi thiam angai ta anne season liamta Premier League ka hlau mai Newcastle United le season liamta La Liga lama che thatok lo Espanyol te in machona hian minute som basarina goal kan munga la Fernandez sim sak atangin Espanyol tan Exposito chun ma an hruaina goal aron khunga mairo an hruai rei lo hle minute som ni pakhatna Lewis Miley sim sak atangin Meterget chuan Newcastle tan an sipur aron suta minute samthum pakwana penalty an choi ma se Espanyol tan Javi Podo chon penalty hi achui lut lava an team tan chuan uyom tak turangai ane second half a po team panite in Norton a mu noma minute samsari pasarina Jacob Murphy chuan Newcastle United tan ma an hruaina goal aron khonga an chakpui mai turangai tepo ani man mase hun top ma hret minute somriat pakwana Espanyol tan Kike Garcia chon goal aron khung ve leya goal dang lu bel azui talavin goal ni ve hian an trin zuita anne club friendly match in khel danga Inter Milan an chak thunga kimlo chungin an khingpui Monaco chu goal ni goal khatin an ne he in khelain Monaco lam hi an hlo om zoka goal shot in pass dik konga le ball possession an chung nung zoka ma se van doi zoka an tang thong Monaco stadium a in khela hen minute ni naleka mol nei tu team tan Maganes Akilo she chon ma an hroina goal a khunga goal lu no minute samthum parukna Inter Milan midfielder Hakan Calhanoglu chu red card mang no chua ania chaktura ngai an ni to lo anne Mase second half a Inter Milan in comeback ro pui anlan tera kimlo chung hian minute samrukna Lautaro Martinez on ansipur aron suta hun top ma hret minute samriat na boni chuan ma an hruaina goal a khung zui leya goal dang lu bel zui talavin kimlova khel chungin Inter Milan hian Monaco team hi an ne zuita anne inkhel tur fixture lama lut chho vele taphot ila kartop in khel ngai ven lo tura
Bathiani Zandar Sarile Chanve Hen season third tur khu honna kan ti mai FA Community Shield Final khel ani na season niamta English Premier League champion Liverpool le FA Cup no moi choi tu Crystal Palace te chon champion zok ni anin chuang Liverpool hi kan hriat angin season niamta khan English Premier League a point somriat pali zet lo chuakin ne takin champion no moi an choya Crystal Palace lampo FA Cup final a Manchester City ne champion no moi choi kha an ni ve bok Liverpool hi Community Shield ta hian trumsom paruk zet an lo champion towa Crystal Palace lam ero an na champion lova an voi khat khel na tur ani nge club pani dei football chanchina hen trumsom ruk paruk an lo in matson towa Liverpool trumsom thum pasari chak to hin Crystal Palace trumsom panga an chak ve to thunga trumsom pali in ne tok an nei to bok anin matson masaber hi kumsang hanjakwa somthum pariata ania FA Cup ba Crystal Palace le Liverpool te hi anin ne to ka replay match sairo Liverpool an chak thung anin matson number kumin mai thapo khan team pani te hi English Premier League ka anin ne to le bok tu tuma anin matson tur po hi a hmu nom le in arinom anni ba kain voin tlai dar nga le minute som panga Manchester United le Fiorentina te anin matson don na David De Gea chun atlap lui hi a matson don anne Zandar Sarile Chanveya Leeds United le AC Milan te anin matson don boka Zandar yat le Chanveya Newcastle United le Atletico Madrid te in matson don bokin Zanlai pel dar som pani le Chanveya Palermo le Manchester City te anin matson bokang Pathiani Zan lama dar Sarile Chanveya Chelsea le AC Milan te anin matson don na Zandar kuat Borussia Dortmund le Juventus te in matsonin Zandar som le Chanveya Athletic Club Bilbao le Al Nassr te anin matson don na Zanlai pel dar som pani le Chanveya John Kemper Trophy finala Barcelona le Como te anin matson don bok Inkereza lamkal santa ila football thulenga alu chau donang o Tuntum chu Cristiano Ronaldo thu soi tanghian bultran don ta ila Cristiano Ronaldo chun tun naya khan FIFA World Cup no moi choi nge atum thu asoi Cristiano Ronaldo chuan kadu thu sam chu kan ram Portugal hi FIFA World Cup no moi choi pui ala ni renga chumi ti lo ting thei tur po chuan phurna thanem tak kala nei anne ka ti lo tlin thei ngei po karinga chumi tan chong kum tharlo tura tan hian tun din muna ka thei top ka chu mek zela kan ram team hi FIFA World Cup no moi choi pui nge katumani ti in asoi Ronaldo hi hat-trick te po la siam zat thei ania anram hi World Cup no moi a choi pui thei kan ring lomem le Chelsea lam point thu thar an neya Fabrizio Romano atarlan danin Alejandro Garnacho chu an senglu arinom ta khop mai Fabrizio Romano hin atarlan danin Alejandro Garnacho le Chelsea te hin mimal in remna an nei towa indoor na po akal tluang chau khop maya Chelsea team hin an senglu thuai arinom Garnacho po hin United team achu sandon ti alo sei chiang towa United team lam po hian an matsopa atel lo thu an hril to bok United team le Chelsea te hi an indoor meka tu na tang rei lo te a Garnacho hi Chelsea kan mu arinom ta ane Fabrizio Romano vekhen atarlan danin United team hin an player kollai te chuatir nol antum ni in alanga Rasmus Højlund po AC Milan lama akal arinom ta khop mai ni san lama khan AC Milan le United team te hin indoor na tluang takin an nei ni hin alanga AC Milan lam hian season khat chunga tan lonin an ho do na loan fee a hian euro mak ta doi nga vel an seng do na angeta senglo theina tur he euro mak ta doi somni vel aum don ni hin alang bok transfer kungka inhong meka hian an du ni chuan euro mak ta doi somngain an le ngal thei don ni hin an tar dang bok AC Milan lama Højlund ni kan mu arinom ESPN lamin atarlan danin Liverpool lampoin senglu tuma an hel na sat mai Bradley Barcola chu an senglu thei arinom talo khop maya niza lama khan Barcola hian Paris Saint-Germain tana khel zel turin thutluk na asiam ni hin alanga
kumsom ni pahnih mi hi Liverpool team hian otviau ma se an senglu thei arinom lo hle triatlan ang khan Barcola hi Liverpool chon Euro makta doi za chungin senglu anin huam thu an lo soi towa hei hi achan ber chu Luis Diaz achuak towa Darwin Nunes achuak don ti achiang to bok hemi wangin asir na matlan thei tur an zong na sakhop maya Barcola hi anot khop maya ma se Barcola hian akhel mek na Paris Saint-Germain tang khel zel turin thutluk na asiam ta ane Saudi Pro League lam an rang chho zela nizan lama khan season liam ta UEFA Champions League ngam tak mai Serhu Gurasi chu senglu antum thu puan ane Saudi lam hi tun naya thom an nei ring khop maya player tha te po an senglut nual to ane chung zinga chun al hilal lam hi an thom an na khop maya Darwin Nunes an senglu don ti achiang to wa an ladu tok mai lo Serhu Gurasi senglu tur hian thei top an chua tur thu puan ani le ta season niam ta champion no moi an choi lova an lana deuh nge ni in seng that tumin thei top an chua mek zela Serhu Gurasi lam an hui le ta Manchester United legend Paul Scholes point to thar aneya Scholes United team season thar lo turata na an laka abe seyangte aron soi Paul Scholes United team hi ma an son tura kanga ya chuti rualin champion tour le UEFA Champions League khel phak tur em chon kala be sei pui lem lo ane mairo an son don ti kachianga top 6 wonga hi chon an lan phak karing to ane parukna ni chungin season top an khar ani chuan season thatak an mang tura kanga ya champion turanga an soi ero hi chu ala thleng dik thei lawang ti in asoi Polsko sathu se hi kan pom zong ani hlomem le Arsenal team tana lawin lanto Alan Smith point to thar aron neya Victor Gyökeres chungchanga angai dan asoi Alan Smith chon tun din mona Arsenal team hin inshal thren antum ni hin alanga chu achan ber chu Victor Gyökeres an senglu wang hi anne kangai dan han soita ila Gyökeres level ang hi chu Gabriel Jesus te po an nei thawa inshal chu thren hi thil tu lo tak anne Gyökeres player thatak chu ani nge ya ma se player ro pui tak tia han soi tur chu ani lem lo anne Leandro Trossard te po chu tir antuma hei hi thil tu lo tak ani bok kol mai se an squad an ti cha jok don na Gyökeres en athareng don lawa chu wang chuan Jesus te Trossard te chu tir kher an tu lo ti hin asoi Arsenal hian thu thar an nei chun zom zela nizan lama ve khan London Evening News ten an tarlan danin Eberichi eze an senglu theidon lo chuan Anthony Gordon chu senglu an relo tur thu an soi Gordon hi Liverpool nen te po seizom an lo ni to thina ma se Liverpool team hen senglu an tum ta chielo a ang hle Arsenal team in thom an ron nei vele ta anin senglu thut te po arinom Arsenal hin eze mai ba ka Rodrigo te po senglu tumin an hel na sakhop maya lotin na melero an muthairi meulo ane Gordon lam hi an hoile do na senglu thei takmo Court of side lamin aron tarlan danin Hurricane po Premier League ka chung kirle ngei atum ta ang khop maya indoor na po kalpui antum chhotran to ni te point antar lang ane chuti rualin season tharlo tura ero Hurricane hin akhel mek na bayan chu chuasan atum lo thunga chumi azole hun FIFA World Cup azo huna ero Premier League kirle atum don na khoitlap nge azom tum ti ero soi ala lo thung ane Court of side lam vekhen antarlan danin United lam point mithar senglu anlatum angreng khop maya chumi tan chuan Angelo Stiller chu senglu antum thu puan anne Stuttgart midfielder kumsom ni palia upa hi season liamta han ache tha khop maya hemi wang hindu tu le hel tu po anga le ma se Stuttgart lam hianin an ui angreng khop maya tun thleng hian du tu tamma se an la chel thei anne United an ron nan vele ta ka chuan thom dang lam aum chhole turangai ania United team hian an senglu thut te po arinom
Chelsea lampoi ni sang khan thu thar an neya court of side lamin atarlan danin roll thar ma ba keng tak nei Nico Pass chu senglu an tum thu puan an ne Nico Pass si tun naya khan Tottenham Hotspur lampoi senglu an lo tum to wa aman asa nema wangin andor zui ngam talo a ang hle Real Madrid chul so ke tun din mona Euro makta doi som sari man vel ni turangai ania kum som ni mi chau alani boka Chelsea nam hianin an senglu thei te po arinom Chelsea mai baka ani hi United lampoin an hel rumek niin an soibok Chelsea in chuatir an tum thu ni zan lama an puan chen tak le Leverkusen an machon truma po squata an tel to lo Nicholas Jackson point tu aron nei lian ta khop maya Tottenham Hotspur tlar malam thuam chak tum mek chuan senglu an hrelo thu ni zang khan an soi Nicholas Jackson kumsom ni palimi hi season liam ta han Chelsea player poimo ania season third lo tura ero an matsopa atil ta chi elo a ang hle preseason tura po an chhor thameu to lova hemi wangin chuak turin an ti to ani ber mai adu tu zinga Bayern Munich po an ming arilian khop maya Tottenham Hotspur lampoin an du thu an ron soi veleta Arsenal lampoin andeluma lukman chu senglu ngei an tumta a ang khop maya ama du tu Inter Milan chu hijack an tum thu le aman atan Euro makta doi somnga an the chu phal thu an soi tatlat mai lukmen hi tungkar tir lama khan Arsenal Club Sporting Director John Senglu an tum tur thu le an tima ala khel ngei tur thu alo soi zau towa indoor na po akal tuang chho ngal khop maya Inter Milan hi makhal an tum thu an ron soi zui ta anne Nigerian forward African player thabera than lim hi Arsenal team lama kan mu te po arinom chho tran ta le Newcastle United lampoin striker thar anmel chhona sata khop maya nizan lama khan Dusan Vlahovic chu senglu an tum thu puan anne Vlahovic se tun din mona Juve lam chan chuatir an phal thu an lo soi towa United team nen te po soizom an lo ni hial to ani kha amai ro chu United lam hi chun an hoi san ta ni hin alanga Milan nen tu hnaya thom an nei zui na sa hle Mase striker mamo mai Newcastle United hi an ron lang vele ta lol maya amalam hun tur hi achiang lo chho tran ta hle English forward Jack Grealish po Everton lama kan mu arinom chho tran ta nia lan la hin nizan lama khan thu thar aron neya David Moyesa enkolmek team hian atlo za chu tam an tilutuka hemi wangin indoor na alakal tlon theilo thu an soi Jack Grealish se tun din huna atlo atam ang reng khop maya hetiang zat hi Everton team hian pek an lain huam chi alo anne hei ba khi chu indoor na engkim afel thokhat towa aman chungchanga lona an ho don ani poyen inrem na engkim awm towa alo chungchanga hian an la boi ta ber tin ani chu Manchester City lampoin thu thar an neya Pep Guardiola chan sum anga don hle ni tur anne Euro makta doi sanga vel chu player thar senglu na turin sum anei tur thu puan anne City lam hian transfer kongka in home mek hi an lamang thatok lo ang reng khop maya chuti rolin atopa anti huk don te po a ang ta hle Euro makta doi zanga vel City lam hian man thei an nei ni hian alanga Pep Guardiola hian asko thi aron thuam chak thut te poin arinom Alexander Isak transfer chungchanga po Paul Scholes le Jamie Carragher de chu anin niala nizan lama khan hemi chungchang anin nial na hi tarlan anne Paul Scholes chuan Alexander Isak man to taka senglu hi thil om tak ani tin asoya Scholes chuan han clear ta wangwang ula tun din muna Europa hian striker thaber han soidon ta ila Alexander Isak hi kan soi tel nge yin karing anne United team hian hetiang za thian lei thei don ta se an lei ngal mak karing anne achan chu tun din muna ani hi striker thaber te zingami ani tin asoya Jamie Carragher ero chuan ke chun hei hi ato uchuak katia pau million za somnga hi chu Mbappe te man turang vel ania hetiang zata Isak le hi thil tu lo tak ani tin asoi ve thung anne
Bayern Munich lampoin striker thar senglu antum na konga Nick Ultimate chu an hnai to hle ni hin alanga Bayern Munich director Max Eberl pon ani he senglu nge antum thu le tu na tang rei lo te a indoor na po pang hai taka kalpui antum thu asoi Nick Ultimate hi transfer kongka ain hontir atang khan Bayern hian senglu an lo tum to wa indoor nei ro akal tuang thailo ang reng khop mai Mase indoor ne kalpui antum le thu an soya Stuttgart striker thazet mai hi an senglu thuai ero arinom ta Manchester United ina an senglu thar tur Benjamin Sesko po hin United team chu zom alo chak hle ani nge yang atlo po engemaw zatin ati hniam dor maya tundin mona Benjamin Sesko hi RB Leipzig lama hian kar khata euro noi ni le sing ni vel atlo meka United team ma hian contract azia huna chuan kar khatha pau noi khat le sing rukvel a hlo don ni in alanga a hlo hi atlaniam deuh dor don tinani chu amai ro chu United lam hian offer thatak an pe thunga Sesko hlo hi 25% velin apung chho thei don ni in antar lang ani hei hi UEFA Champions League a khel phak pui chon ti in tarlan ani bok Sesko hi United team a tuna tang rei lo te kan mudon na a hlo ero RB Leipzig a hlo angzat ani don talo ani Paris Saint-Germain lampoin an goalkeeper thazet mai Gianluigi gi Donnarumma manatana an phut za chuni zangkhan an ron tar lang ta Jacobs Benan atarlan danin Paris Saint-Germain hian Donnarumma mana hian pau million somni paruk an phut thu an soi Donnarumma hi kan hria dang khan contract aziak mai turangai ani manna ma se contract ziak talo chon anin dorna akal tuang lava shal antum thu an soi chiang zuita anne pau million somni paruka lengam hi chu an tam hle hin arinom Chelsea lampoin thu thar an neya defender thar senglu antum na konga Ronaldo Arawo chu andor tur thu puan ni hin euro mak ta doi somnga vel chu aman atan the chu antum ta a ang hle Chelsea lam hian tun din mana antar hnunga ding thin Levi Colwill chu hliam wangin ansor thei don lova season tharlo tura mel kan mu arinom lo amun ruak lo khatu tura tan hian mithar anjong chho tran ngala Ronald Arawo lam hi an hoita a ang hle hetiang kara hen Chelsea lam hi FIFA Club World Cup an khel le theina turin FIFA lam chon ma anlak thuni zangkhan puan ania time sport lamin atarlan danin FIFA Club World Cup kum sang ni somni pakwa an khel tura a criteria tanga hante chuan Chelsea hitling thei an nilova ma se FIFA lam hin he in la champion lai Chelsea he direct qualifying an ni theina turin ma anlak tur thu an soi champion lai team hanin lan lo ngot khachu ani ber lo ve boka an khel thei dan tur FIFA lam hian an ngai to zui don ta ani English striker Harry Kane bon Ballon d'Or dong thei tura arinte aron soi vele ta Harry Kane chuan tundin mona he choi moina dong tur chu Paris Saint-Germain player te an ni ngei tur ani chu football dan ziak anga thil thleng tur ani ya donglo anomani chon thil fair lo tak te po athleng ani thayang tundin mona chuan Osman Dembele Achraf Hakimi te hi he choi moina dong tura arin kai berte an ni ya midangin andong ani chuan thil fair lo tak athleng ani nge yang tin asoi kumliam ta thil thlenga wangin Real Madrid po Ballon d'Or sem chua tur chungchanga anlung oilo ni hin alanga Ballon d'Or dong thei tur te ming an chop chu nu khan Real Madrid lam hi anlangoi mak maya an player he choi moina dong thei tur chop chu zinga tel te mai ba ka he choi moina dong thei tura chop chu hrim te chu lompuina engma anlaron soi lem lova Real Madrid TV mai ba ka social media kaltlang poin lompuina engma anron ziak lo ani trumdanga chuan Real Madrid hian lompuina an thai lang chuai thina kumin ero chu an ngoi thei angreng khop mai season niam ta lama hang kan hria tang khan Vinicius Junior dong tura an rin chon adong lova Ballon d'Or semna te po an kal lova ngaidam dil tur te poin an lo phut an ni kha hemi chungchang awang hian Real Madrid hi an lalung oi thei lo ni in alanga lompuina le thom engma an nei zui talo ani
Barcelona player poimo pahnih lemin yamal le Robert Lewandowski te po ni zang khan shrem an ni thu puan ani tatlat mai Barcelona le Inter Milan te UEFA Champions League semi-final a anin khel tum khan anti-doping control officer thup tluk na chu player pahnih te hian an zom lem lo ni in alanga hemi wangin euro sanga ve choi turin an shrem ta ani engang chenge rules an bo che thi puan aum lem lova sum ero choi tir an ni suita ani Newcastle United lampo in lak that antum angreng khop maya ni zan lamakhan English News 10 antarlen danin Randall Colomo ni chu senglu antum thu puan ani hemi chungchang hi news rin tlak takte pon an ron tar lang chuai towa umwani hi Newcastle United lama kan mu te po arinom Randall Colomo ni hi Juventus team lampo senglu antum meka club dang te po an hel chho mek ani Newcastle United po adu zinga an ron tel vele tatlat maya khoi emober chu azom arinom Saudi Pro League club Al Nassr lampo in lak that antum angreng khop maya Fabrizio Romano aron tarlan danin Kingsley Coman chu senglu antum ngei thu puan ane ni zanna makan Al Nassr lam hen Coman hi bayan nena an dil ngei thu an ron soi chiang towa hemi chungchang hi Fabrizio Romano hian aron tar lang to nge ane indoor na hi akal tak tinani ber chu Coman hi tun din mona bayana ahlim lutuk to lava chu adu thu te po alo soi to ane Al Nassr lama hen kan mu thut te po arinom mimalin rem na po an nei to ni te point an soi nge Telegraph lamin atarlan danin Ruben Amorim point thu thar aron neya transfer kongka in hong meka mithar pahni vel chu senglu an la tum thu asoi ni hin an ron tar lang Ruben Amorim hian transfer kongka in hong meka hian antler malam chu athuam chak to angreng khop maya tundin hona midfielder thar le goalkeeper thar senglu ala tum thu tarlan anne Telegraph lamina an tarlan hi adik vetrin angreng reu khop maya defensive midfielder kan hanti chuanin baleba tepo anni thei arin oma goalkeeper ero tunge anmel ti che he soithiam har sari khop maya Donnarumma le Emi Martinez te hen toima zok chu senglu atum te poin arinom English Premier League club Arsenal lampoin thulo mamshia tur an nei ta Real Madrid in senglu antum reng mai an player poimo Ethan Warner chu contract an je pui thu puan ania kumnga dai an hena cham zel tura contract an je pui thu ni jang khan puan anni Arsenal trantu te tan hei hi thulo mom tak ani arinom Warner hi kan hria tang khan kumno pangte alania season liamta pohan player mo number ani to anni season liamta azor wal khan du tu anga angreng khop maya Real Madrid nen te po soizom anni man nge mase Arsenal hian an team tana khel zel tur hian an thlung het zuita anni English club lian tena senglo tuma an hel na sat mai Bournemouth center back Thazet mai Zabarni po Paris Saint-Germain a akal tur thuni zang khan ti chian ania Fabrizio Romano aron tarlan danin club pahnih te anin rem fel towa Zabarni manchung changa hian Paris Saint-Germain le Bournemouth te hi Euro maktadoi somruk pasarin anin rem fel ta kumnga dai contract ziak turin anin rem fel to bok ane medical test anei anga chuta chonin anin rem felanga an senglu thu an puang to don ane Zabarni hian UEFA Super Cup final po akhel man don ni in an soi bok US Major League Soccer Club Inter Miami and Colmek to Javier Mascherano point thu thar aron neya Lionel Messi tello po anin khel chho thei tran thu le ma an son zel thu asoi Mascherano chuan Lionel Messi kan player poimo le kan za ania chuti rol chon ania hen kanin nga lutuk hi thil hlo le kalau hlo ber thin po ani tundin muna ero Lionel Messi tello point kan chak thei towa hei hi mason na lian tak ani Messi hi tello se katina ani chuang nawa atel hian kan thazo ka atel lawa kheldan po kan zir chho anga ya chumi tan chon ma kan son ve hret zele tin asoi Ballon d'Or dong thei tur te ming chop chu ani nu khan
Cristiano Ronaldo point thu thar aron neya Ballon d'Or chu phua chop thon thu angmai ani to thu asoi Cristiano Ronaldo chuan tun ma te kha chon Ballon d'Or hi a hlu thin emema thil kha alang tlang thin emema ani na taka phechon adong tur tak khan andong thin ani tun hnuai ro an kalphung hi adang ta khop maya he choi moina hi thon thu le phua chopang mai chau ani towa thil tak tak ani to lo ani ti hin asoi hinge kan ngai dan hlom le Liverpool team tana lo in lan to trin David James point thu thar aron neya Liverpool chon Alexander Isak chu anmamo kher lo thu asoi David James chuan tun din huna Liverpool hian man to takin Alexander Isak senglu antum meka hi thil tul tak ani fashan lo hle ani tel lo po hian Premier League no moi an lo choi to wa tun din huna po hian an thatok emem ani sum tul lava khoral vakhi atul lem lava ani hi an mamo ber po ani chuang lo ani tun din huna an squad hi an thatok emem ma Isak senglu kher antum hi chu ka thiam theilo ani tin asoi Barcelona goalkeeper Ter Stegen point thu thar aron nei vele ta liam wanga Barcelona an thlau thladeu nia alan tak chungchanga angai dan aron soi Ter Stegen chon he tlap hi kamhangai emema he tlap tran tu te po kamhangaya min support tu te chunga kalom emem bok ani chuti rolling ka hliam hi hreum ka ti emema hun har satak kamha chon mek ani kadam hlei theilo hi ke point hreum ka ti ya he tlap tana thil ro pui ti hi ka thil chak ber ani bok chuti rualin tuna min ti dana hi chon lom lo na po tam tak ka neya chuti rual chon he tlap hi kamhangai rengang ti in asoi Football Association lamin an hremdoni mo anti wanga shal an phalthu an lo sei thot mai West Ham United midfielder po achu arinom chho ta khop maya hamarsa alung oi to lava City lam hian an senglu arinom tun din mona City lam hian Lucas Paqueta mana Paumile songa an the chu thu puan ania tuna tanga reilote ani hi an senglu thuai arinom ole khate chin hatun rumatan chon nile tamai se clear to te kha channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ne like share le subscribe lam han tan min han lak pui le tawla thungai nom tak tenen kanin mo chhaule zel don ne tun tum hi ka recording nei na thin nilawa ka record ta ka audio te alo dang lam hretani chuan in mi hriat thiamna kan deal bok ani e